الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التوحيد. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye arabasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shahru rabiul akhir minye hijra sankalo nani na bisunyo mugani nani nay miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalo tani kelena bisunye waseginay mbe dawda bu masjid raja wambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko babu min ashirka yastaqisa bi ghayrillahi aw yad'u ghayrahu ko abe mushriki yala iki dama kasini ala tana ye ube ka ala tana wole anye aya sabaw fo aya fula anye ulu fo aye aya munonke aka dalilay bi min kalana oyedale ayatu salisatu aya sabana wa qawluhu fabtaghu indallahi rizqan ko aye garjaga ñine ala fe ayo aya ka kaddere lay law anna al muallif bi awwal al ayat harni muallifu tunka aya damina fo aya damina jumaye إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا مغم في منو نوبو باتو ni alate abe alatana munun bato uteseka garjage mara awye lakana awla ni muallifu tunya ayat damina fote ode tunkaka وهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها parce que mushrikun ulu bennin bolu bato iriun farau anu ununa nyugonau wa hiya la tamliku lahum irjigan abada nunun teseka garjege sumarawiye abada law da'uha ila yawm al-qiyamati ma ahadarat lahum wala habatan burr nu ye u kabbato fen nunu iri nunu fara nunu nu yu wele fo kata qiyama se tu utese ka foinati uma hari no kera nyo kisede utese ka natuma buri uba fo mimma alikama arabu bode wele ko burri har o kise kele u kabbato fen tese ka natuma ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر أو تسك بناشي فنانيوني كبوكا وتسك فانتانيوني كبوكا فإذا كانت لا تملك رزقا na kerasa
e ba ke ka bato fem min bato minte alaye ibi damakasi ni minye minte alaye na tisiga garjage marayiye falledin yemulukuhu huwa Allah min be garjage marayiye waye ala de wali haja qala ninde koso ala ko fabtagu inda Allahi rizqa aye garjage nyine ala de fe abe ala tana bato mununa abe ala tana wole minna garjage te wulu bolokoy aye garjage nyine ala de fe ay utulubun inda Allahi rizqa aye garjage nyine ala de fe لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده parce que Allah de masay min be ale fe ateba nema min be ala fe ateba ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baqi min be aw fe jiya kono yo be ba min be ala fe o be tode o teba wa yurji'un huwa li atau kama qala ta'ala yurji'u kore munye dili kiso comme ni ala yere ya fo chogo farjuhum minhu ayu son na fulo nununa qawluhu inda Allah nako inda Allah halu min ar-rijqi wa qaddama li hada ma anna mawdi'aha ta'qiru an sahibiha li ifadati al-hasr inda Allah halu min ar-rijqi mana garjage ngali halainde do munna wa qaddama li hala halai ayo obila nyefe ma anna maudiha taghiru an sahibiha kasurale kanka toko fede mana munye ale bila nyefe akanka toko fe maudiha taghiru atunkanka fwa inda Allahi fabtagu rijqa minnako فابتغوا عند الله رجعوا بمنيرا لإفادة الحسر مانا كا غرجاغي بجاتي كادي علامة كو غرجاغي ليتي فوي بولوني على كلمبوتي إجا إن تقديما ما حقه تغيير يفيد الحسر عربو كنا harafin min kanka to kofe ni onna na nyefe obe munira ewa jateli ka fembe fara nyon ka koro ka do fendola ay lanyine munye fabutagu rijgan hala kaunihi inda Allah la inda ghairihi mana ay garjage nyini ala de fe ala tana akana garjage nyinu fe garjage be nyini ala kelempo de fe ala tana akana garjage nyinu fe qawluhu nako ayayin kuno wa abuduhu ayala bato ay tajallul lahu bitaati ka aw yere majigi ka aw yere doya alayni batoy lianna li ibadatan maqujatu min at-ta'bid wa huwa tajlilu bato abora tabiri munye mana dogo ki yere doya ki yere majigi ومنه قولهم طريق مؤبد أبي أرابوك كماما سيرا من كورلندو أكاني ويا ngoni tomoka bola faratala foitala ubafa ma طريق مؤبد أي مجلل للساكنين كوني ني سيرا كولورندي سيرا من كولولا أكولولا أدومباوي قد أجيل عنه الأحجار والأشجار والموجيات shirami uye farau bola ye uri bola mufengo fembe mugo toro shirayin kuna be borala wodi ato arabu ba fo sira suguma ko terigu muabbadu parce que adilla ka kolo kanye adomba wiye li'annakum ija tajallaltum lahu bitati fa huwa min asbab rijqi parce que awfule naw ya yere dogoya kaw yere majige alaye ni batoye o ye garjage sababu de ni hadama den ko ni yere majige alaye ka ala bato garjage sababu de do alako masamin kortale no o man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarjuhu min haythu la yahtasibu alako ni mo misrana alanye alay nyamra ni minye yake alay fatanya kabumina ya toye ni ala be boda kiye ika koula
mbi garjaga yoro la yereta amerika garjaga bobo yoro mi fa amara an natluba rijqa indahu ala ya nyamariya kwanka garjaga nyine ale defe summa aqabahu bi qawlihi tumama kwanka garjaga nyine afe aye juman tugala aya ka kuma tugala wa buduhu aya labatu isharatan ninye koriya de ila anna tahqiq al ibadati min talbi rijqi kuni hada madenya alabatu haqiqala garjaga nyini do be garjaga nyini de la mana alabatu yire haqiqa ye garjaga nyini de lianna li abidan ma dama yu'min anna man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarjuhu min haythu la yahtasib fa ibadatuhu tatadamman talba rijqi bil lisan al hal parce que alabatu la fule bato la fule ni e ya do i dalen bala ko ni mo min sirana alanye abe boda kiye i ka kola abi garjage yorola e yereta amerika garjage be bo yoro mi donc yi baka bato imba ke kayira mana i ka la hala iba ke ka ala delini garjage la ni ka la hala nenye parce que ni bato la yere ni yere bado ko ni mo ye ala bato israna alanye abe boda kiye ewa abi garjage ita amerika garjage be bo yoro mi donc abe komi sisa e kala hala ibake ika ibe bato minna de abe komi kala hala ibake ka garjage nyini ala fe ni ka bato nyi qawluhu waskuru lahu ay ijaa dafa Allah shukra lahu mutaaddiya billani fa huwa isharatu ila al-ikhlas ni ala ko waskuru lahu ni ala ye barika dafo na ye barika dan shagi kata ayre man nillamuye o ye koriya de kaira ika barika dan qalashalai ay waskuru ni'matallahi lillahi la nyine munye ay ala nema barika da alaye falamu huna li ifadati al-ikhlas lamu yanna kullahu ay fayda min dama barika da ka qalashi alai لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء نعمته وهذا لا بأس به parce que ala barikada baga do be se kala barikada akal la nyine da ka barikada la nyine munye nema mimbenka akatonka iba sura le ka barikada la nyine yode nema mimbenka akatonka bashi to fana law walakin kaunuhu yashkuru lillahi me ni barika inda alaye watati iradatu baqa'i ni'mati tabaa o kununa na fana akatu wala fana ba fe kan nema in katoika haja huwa li akmal wa li afdal o de dafalende e de kanyi mana la barika dalla nyini kake barika da kake alai ne abetu wala fana mbatu wala fana nema in fana katonka ninde kanye kateme e ka barika dalla nyini kake kan nema in katonka doro والشكر فسره بأنه القيام بتات المنعم من يبارك دا ويا توسيري ko lañini munye mana nema kera minka ika joni ala kabatoy uye barkada koroke ode nema tigi joni ala kabatoy wa qalu innahu yakunu fi salasati mawadiya don ke ko barkada be ken yoro sabade fil qalbi yoro folo dusku wa huwa an ya'tarifa bi qalbihi أن هذه النعمة من الله ويدي يدسكون كايرا يكادالا يكايركا دالا يدسكون كنو كن النعمة من بينك النعمة ينبورا على دفع فيرى لله فضل عليه بها يكاد منا كن النعمة من فلنية على كالنعمة دو أبينكا دسكون كان نيندو دسكون كان بركة داي نيندي قال تعالى لكم مسامين كورتالين وما بكم من نعمة فمن الله نعمة باوكا بورا على دفع وأجم النعمة هي نعمة الإسلام
ewa nema min kabbo nema beye hada maden kai ka jiyanya na maya kono o ye silamiya nema de ni ala yike silamai qala ta'ala lakum masamin qurtaleno yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman tumami bursu modo usilamiyara unala cide ma ko an silamiyara na nyereye uyere yo ke komi kunna dali ko lu silamiyara nu yereye mogo mu kele mogo mu fe ulu yere donna silamiya kono nu yere ala ko cide ma yamunnuna alayka ni aslamu akun nunun bena kunna dali kika ki kunna da ko ulu silamiyara qul mahmrafuye la tamunnu alayya islamakum akanana an kunna da naka silamiyai balillah yamunnu alaykum an ahdakum lil iman ala de fonan shiraka ukan na ya ukanda katal iman yama shahidu yemunye hada madde nema mimbe ka kateme jiya ka nema be ka folo ni dusukun kan ko do alaye kada ola ko ala de kan nema do yakika o ye silamiya de folo wa qala ta'ala lakum masamin qurtalenu laqad manna Allahu 'alal mu'minina ijbasa fihim ar-rasula min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ayawre la ko ala ye fonan shiriya ke mu'minu ye tumami aye ciden ci ciden min bora uyerela nabe alaka ayaw kala uka donc ala ya kan nema min fo an kaya o ye ciden cile de nabe qur'ana ayaw kalanka kallat kasilamiya iranna ninye nema barikada yoro folo ye dusukun kan nema do alay asani fulanna lisan yoro fulana minni barkada bekena ye ne wa huwa yatahaddasa bima aw huwa yatahaddasa biha ala wajhi as-sana'i ala Allah wal itiraf wa damni juhud nen ka barkada jumaye nema mimbika ika foni in nenye ni ala tanuye ani ka joala ka foka inen ka ko ala yani nema kenye ikana nema innan karya ha ma kalma la kodo ka nema la kodo ala yani nenye ha ka ala tanwaka ikana nema innan karya ika o yen nentai nen ka nema fo ka nema la kodo ala yani nenye ka ala tanwaka ha disue wannen kana nema innan karya la ala sabil al faqri wal khuyala imme kana nema infoni nenye ni wasoye wal khulaya ay faqru oben nendela al khuyala obe tama chokola la halala kana foni iba foni wasoye ka waso mola ani kana foni nenye puruka iyere korota mogo to kanaye ni kala halai wa tarafuya ala ibadillahi mai kayire korota ala ka jonka kanan nema info nenka inemka ni ofana kanan nema info ni neye ni la nyini de kan nema info puruka waso mogo de la obe kiyere korota mogo de ka kanan nema info nenka ni o haklinai fayatahaddasu bil qina لا ليكسر قاتل الفقير على شيء منكيه ibe baroke alaye ewa nema minkiye kasebaya minkiye kanafulutiya minkiye afoni nenye mi afokun kanake fana puru ka fantan dusukasi afoku kankere nyafo mbala de barakada me ma afo puru kin waso fantan na kadusukasi bal li ajali sanai ala Allah ikafoni nenye puru tanuni alaka wa haja jaijun o daga lendo kama fi qissati al-a'ma min bani israila komi abe finyeto ka qissa la chogo min bani israila kaula lamma jakarahu al-malaku
بنعمة الله تما من نفينيتو ملكايا حكلي جيغالا كنيمالا نفينيتو مغو سباري كا كباريانانا أنيو فو إرياد الدرسولا من نكون سيكتا كونكولولا أني من نبغي تومبالا أني من نفينيتو ديدو على الآية لا نيني كولا جرابي نفينيتو malikiya do de nana ma o ya soro a finyelendo ala ba fe kula jarabi fuy tunta bolo fantando malikiya nana ma ako ewa ebella hala min nasisawo mun kadi ako ne koni min kadi ne sisa ala kan ne kan nyaw sage ma doron kase ka mo wiye ala ya nyaw dama o minye o kunna fulu sugu juman kadi ako ba kelena dendirama o bugura fo kelem ka bawye fofa iritu abba kelenyo fa nimfieto ala bafe ka wala jarabe sinya fulanana anyawu yelela ayefenye akera setigi bay o ko fe malikiya nana lay malikiya nati ama tuguni malikiya nana akafinye chola saurala malikiya nya yereke hada madenya afinyele anana finye toyma ani finye toyin tumbe fantanya sugumina ananola halala ako finye toyma aw konne fantande de foyte nebolo finye toyinko akon nafulo be ako shago ye minyata nafulo inaikata ayere bena fo qala finye toyinko nam kuntu ama finye toyinko akon netunye finye tode faradallahu alayya basari alaye ne nyaw sagimma wa kuntu faghira netu nye fantande fatani Allahu limala alaye nafulo dinema awa niye fengu fento ya nima ko bala nima tanti tanwa kade sahidu ya munye finyeto ya ala tanu alaye nema minka ya yofu ntu nye finyeto de alaye nyaw sagimma ntu nye fantane alaye nso nema mimbika kafoni nenye ni ala barikanere anika ala ka nema do aye ka nema la ko do alaye bashitola fa haja min babi tahaddus bi ni'matillah ni nyede ka ala ka nema de fo wan nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddasa bi ni'matillah alayhi bi siyadati al mutlaqati kidem fana alaye nema minkaye minye hada madembe nyema ya ni ala yo dama cidenyo o nema fona nenye pour araka barka dali kama ciden ko ana shaydun nas yawm al qiyamati akunne hada madembe nyema de qiyama ayafu ka faraka irwaye dola la faqra wasote ninye la halaw ninye yoro fulanay barka dabe be ken yoro munun nenta ninye fulanay asali su sabanna ali jawari sufew fana bi ala barkada wa huwa an yastamilaha bi tatil mun'im sufew ka barkada munye ika sufew bara nemali kala o batola masammin yin nema ki ka sufew bara ala batola wala hasbi ma yaqtasu bi hadhihi ni'amati ika sufew bara ala batola ni nema mimbi ka ke chugomi bato chugomi be nema in kere yaka nema in be bato chugomi la nyini fe fa masala misalila shukrullahi ala ni'matil ilmi ni ala ye doni dima doni kan nema barka day jumaye ni baraye doni ka barka day jumaye ni sufe wuye anta amala bihi wa tuallimahu nasa ika barake ni ka doni ika la doniya mugola
doni barkada ni sufe ni chogo delo barake ni ka doni ka lakala mugola wa shukru laha ala ni'matil mali ni ka ala barkada ni sufe fana ni nafolo ye ante sirfahu bitatillahi iki kan nafolo ala batola ni ala yen nafolo de ema nafolo tigiya ni ba fe kan nafolo tigiya barkada ke ni sufe wuya abeke chogodi ikan nafolo indo ala batola wa tanfa an-nasa bihi ikan mugon nafani nafolo inye wa shukru laha ala ni'mati ta'ami ni ala yen nema kiye ka dun ka fare noya ni ba fe kan ewa baloyi ka barkada ke ala ni ka sufe obeke chogodi antastamilahu fi ma khuliqa lahu ika dumuni mbara fenna ala ye dumuni inda balo inda min kama balo imbara wala wa huwa taghdiyatu li badani ika balo imbara farikulu ewa balo li de la ka farikulu de balo farikulu ka duka balo nay balo ke ode fala tabni min al azini qasran masala misali la kanata etasu nyomugo mimbe e bolo ka toko noni ka etasi dilano ka kogo jonay eska balo barkada yoye balo donna donyoro lawla wa huwa lam yakhluqu li hada shay parce que balo imadan nin kama kogo be jonay etasu be jonay balo ma da o kama qawluhu nako aya kono ilayhi turja'un al jar wal majrur muta'allaqu bi turja'un جار المجرور ودلول بجمنا بترجعون وتقديمه دل على الحصر وفنا فولي نيفه وبمنيرا كفم فرانيون كفم بفرانيون كفم كلام كنو الحصر أي أن أرجونا إلى الله سبحانه بس كنا ما فو ترجعون إليه وما فو ده أكو إليه ترجعون anko arabu kanna harafu min kanka bila labanna nu o nana nyefe o be munyira ka o feimbe koroka di alama turjauna ilayhi mafu aku ilayhi turjauna wala nyine munyi ay urju ana ila allah subhanahu awa anka sageli beke kata aladema wa huwa alladhi sayuhasibuna على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادات والأمر بالشكر وتلب الرجع منه أم بيبي شاكي كتا على دما على دما أم كولوشي كولوشي لكي كون كولوشي donc aye min bilan ka ye bato mi aya nyamara ni bato minye abin an kolosaka aya nyamara ni barkada min aban kolosaka aya nyamara na kwanka garjaga min nyina fe an kana nyini fe ngure fe aban kolosaka وشاهد من هذه الآيات شاهد يموني آية كنو مانا ني آية دونكو يرموني بونداينا دلا بي بوني آية لا تشغري بونداينا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا شاهد فلاني يرودلا أبي منم باتو ni ala tana bato minna utetika garjage marawiye garjage bebe ala reta garjage be ala reta ay garjage ni ala fi fal faqir yastaqis billah likay yunjihu min al faqr parce que fanta ibe damaka si ala de la pour fanta nyammin bila ala ki kishika ibwala wallahu ala huwa alladhi yastahiqu shukra awa ala de ni barkada kaka wa in kanat hadhihi al asnam لا تملك رجغا فكيف تستقيس بها bon na ya soro nimboli munun fulenni ebe fara munun bato ebe kaburu tigi munun bato ebe iri munun bato na ya soro garjage maralle tu bolo awa fa kayfa tastaqisu biha chogodi ebi dama kasinuye ni garjage maralle tu bolo ebi dama kasinuye munna donc la nyine ninde shahidu ayala ni dama kasi kaburu tigila yi dama kasi irila yi dama kasi ewa farala ube boli sugumi yi dama kasala
i dama kasi fenna femmi garjageta bolo ibi dama kasala munna donc ibi dama kasi ni ala de ibe ala de wole ibe ala de bato nimbole nonu nuyu wole yu bato kaburu tigi niya wole ya bato iri niya wole ya bato foi tabolo garjageta bolo foi tabolo atesika foi nya ima wala ya bato doro ubi yi dama kasi na doro ye fulana faralaka la nyini ye odeni aya kono الآية الرابعة آية ناننا قوله تعالى ومن أدل من اسم استفهام مبتدا من فامونين ديرو والدل خبره والاستفهام يراد به هنا النفي استفهام من فليا من لنين يموني جيني أي لا أحدا أدل la nyine munye nako o mani adallu mana la ahadan adallu mo shite mo min fililendo nimman kam mo bo yedu min dunillahi mo min be ewa fem bato minte ala tana bato la man la yajibu lahu ila yawm al-qiyamati femmi ateshaki jabe fokata qiyama mo shi fililente kam mo bo mogo min ni ebe ala tana batola ibe ala tana batola ibe ala tana bato minna ibake ka ala tana bato min wole fo kata qiyama iba wole min ka pese ki jabi donc nin tigla mogo fili lenta ka ebo ebeta ijo iri koroko ibo wala bi jabi wa ebeta i koro fara koro ijo fara koro ki son soro fara koro iba wala bi jabi wa ebeti son soro kaburu tigla be kaburu kono fo khiyama be se ki jabi wa mo si fili lente ke ebo wa dallu ismu tafdil ay la ahadan adallu min haja nin tigi mo si te min fili lendo kanimbo wa dalalu yere munye an yati hal insanu an tariq sahih mo ka fili kabo sira sahalenga dallu ye ode sira min kanyi ka fili kabo sira sahalenga wa idha kana al-istifhamu murada bihi nafu kana ablagha min nafi al-mujarrad ni istifhamu nana abukanna istifhamu min lanyiniye baliliye odi balili kabo kateme istifhamu odi balili kabo kateme balili dronka لأنه يحوله من نفي إلى تحدي parce que balili minana bil istifhami ni istifhamu ye o balili mbe yele makabo balili ndorona kata ka deseli ki deseli de ira ay bayyin li an ahadi adalla mimman yadu min dunillah la nyini yamunye mugo yirinna ke mugo banginye ka mugo yirinna mugo min fililendo ka mugo bo mimbe ala tanawele istifhamu na bin nafi ala nyini le tahaddi mugo yiranela ube mugo bangene mugo min na fililendo kan ni mugo bo atigi be me abangenye ate la nyini yode fa huwa mutadamminu li tahaddi balini min na li istifhami abe munyira mumba kono abe munyira idese ibe istifhamu pami nyini min bolo ibake ka min bali ibake ka la dese de ka dese ira wa huwa ablaghu min qawlihi ode selen do adamma kateme kuma kanako la adallu mimman yadu wa man adallu ani la adallu mimman yadu eska fo choko kelende fo choko kelonte o man adallu ode selen do adanna balili la kateme la adallu mimman yadu kateme ka fo mo fililente ka mo bo لأن هذا النفي مجرد parce que là adallu oyib ewa balili dronde wajaka nafu musarabun mana tahaddi men niko o man adallu oyede geni min fana ni aminen doni bagaliye ani kila deselira قوله ممن يدعو متعلق بأدل
ويراد بالدعاء هنا دعاء لمسائلة والدعاء لعبادة ناكو ممن يدعو من دون الله دعاء من فلان دعاء تشوكو فلان بيبي يكونو دعاء لمسائلة ويموني دعاء لمسائلة يموني كان جو كبر تريما دين دينما غرجاغ دينما وبافو نيندما دعاء لمسائلة بنا بنا فراكه فانتانيا بنا فانتانيا بونا kana ni nyuni sufe ube yiri ube fara uba funninde ma du'a li masaila wa du'a li ibada aya imbe du'a li ibada imfanata du'a li ibada munye ka sujudu bi kaburu tigiye ka kantigele kaye ka dafalen kenaye ka sallaye uba fode ma du'a li ibada aya imbe fura beta akera iye fenwure de wole ni daye minti alayka fenyina fe mi ashe kotala ube ya bato yere ka sujudi biya ube ka salli kay ube ka kantigeli kay ifili lendo qawluhum min dunillahi ay shiwahu ala tana qawluhum man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati nakum min tasaki jabe fokata qiyama man maf'ulu yad'u ay law baghiya kull umuri dunya yadu mastajaba lahu la nyine munye jinya shi hakebe ni jinya mumen ke ni be ni wala ube ba ke kabato atese ki jabi qala allah ta'ala lakum asamin qurtalenu in tad'uhum la yasma'u du'aakum ala ko kabato fennunu nayu wala utaka walali mekoy wala sami'u har nu ya kawalili me mastajabu lakum utese ka jabi ويوم القيامة دوفنا يكفرون بشرككم أيو فرلم منك ألكا كفر ألكا وبو يرفي سرواليا والخبر هنا عن الله تعالى كباريا من فلنية أبورا ألفي قال تعالى ولا ينبئكم نين كباريا بورا جونفي أبورا لا دفي ni ala ko ni fenwore ala tanabato ya ala tana wala fokata qiyama ko atesiki jabi fokata qiyama atesiki jabi kibariya mbora jonfe ala fana ko wala yunabbiuka mislu khabir akum wasiti saki kibariya komi ala tugo yani nafsuhu subhanahu wa ta'ala ni ala ko aya ko suratul fatir wala yunabbiuka mislu khabir la nyine mi ala kam la nyine ya ayerede mo tese ke kibariya ko mi ala parce que ale de be ko beto wa qawluhu man la yastadibu ata biman wa hiya lil aqili na ko min tese ke jabe ayemani nati min lil aqil arabu kanna be fo hakilima de ma annahum ya'buduna li asnama wa li ahjara wa li asjara ka faraka mushrikun ulutum be bolude bato ani farawu ani yiriw wa hiya khairu aqilati hakilite ulula munna ala yukabato fun ayu kuma nyogonya ni hakilima ka kuma nyogonya kasoro hakilima ute ube fun do bato hakilima ute li'annahum fasige ulu lamma abaduha najaluha manjilatil aqili parce que tuma mi ulu yukabato fun bato uyu bila hakilima de palasila uyu kabato fun bila hakilima de palasila fakutibu بمغتدا ما يدعون ala fana yu kuma nyogonya ubeke kamunum bato ala fana yu kuma nyogonya ne ukabato inchogoye ukabato illa hala ala fana yu kuma nyogonya noye li'annahu ablagu fi iqamati al-hujjati alayhim parce que ode serendo adamma ka huja joguka fi annahum yad'una man yarawnahum uqlaw kafu ya au bake ka fem bato fem munu au yere jatela hakili mawdedo uma jalika laysa jibuna lahum kafaruka utishiku jabi fana wa haja min balagati alquran ni qur'ana ka balaga da iranna li'annahu qatabahu bima taqtadi halahum parce que alayu kuma nyogonya nanu kala halani chogoya min bebe ليقيم الحجة عليهم فرق حجة جوكا إجا لو خيلا ما لا يستجيب له ودي بفو حكيلين تاي
ni ala to nyafo ma la yastajibu lahu fi munun te se ka ujabi na ya fo ni haklin tanka e wa demire chogo yaye la khalu kafirun mushrikin nun tumba fo hunaka ujurun fi adam ni sijabati li'annahu khairu uqlaw uba fo ha ujurabe ni yaye u te se kan jabi hakli de tulaw nutu kuma na nyogonani mayinde nimbe uka haklin tanya yira mushrikin nun tumbe ujura soro ni yaye u te se kan jabi hakli mawdete mais na yu kuma nyogonya ni hakli ma kuma nyogonya hakli ma kuma nyogon kuma chogoye anu ulu fana yu bila hakli mawde ka plasila huja joruka قوله وهم عن دعائهم دمير في قولهم يعود على من باعتبار المعنى ناكو عن دعائهم دمير من فلن في قولهم يعود على من دمير بساقي كتمانين دما باعتبار المعنى نمانا كجاتمنا نيه أجاتمنا نمانا لأنهم جماعة والدمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ arabu kanna du'aihim obesage katam ewa manima bi itibar limana ni mana de parce que jamade do ube munum bato ulu mushriku ye jamade o yastajibu yaudu ala man bi itibar lafzi yastajibu besage katam manima ni ewa kuma fo chogo jate minade li annahu mufarradu parce que manu ye mufarradu de kelende do فأفرد الدمير باعتبار اللفظ دميرين كرا مفرد نكما تشغو جاتمينا من وجماه باعتبار المعنى دميرين كرا جمو نمانا كلوشلية آيانا لأن من تعود على الأسنام وهي جماعته parce que mani mbe sagi kata boli nunu dina boli ufana ye jama de boli kacha boli nunu kacha ودياتو وهم عن دعائهم أساجرا كتا منا مانا باسكو بولي نونون كتا ودياتو كيرا دموري جموية ومن قد يراء لفظها ومعناها في كلام واحد بريسمينو كاكم مني أكو أبسكا اللفظ بسكا كولوشي أمانا بسكا كولوشي كما كلنا kuma dola ibe mana in koloshi ba sagi kata mana maula kuma dola ibe lafuji in koloshi ba sagi kata maula ako misali ay jumay wonyo wona jumay wa min qawlu ta'ala wa man yu'minu billahi wa ya'malu salihan yudkhiluhu jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa fa huna ara al-lafza thumma al-ma'na thumma al-lafza ni yoro la aya kele in kononala ala ye lafujin ke chogo koloshi kasage ka mana in koloshi kasage ka lafujin koloshi tuguni qawlu na ko an du'aihim damiru fi du'aihim yaudu ila al madwiyina wa hal manahum ay al asnam na ko an du'aihim damiri mbe sage kata juma al madwiyina munun welela damiri mbe sage kata uludema وهل مانوهم أي الأسنام عن دعائهم يا لنيني هم لنيني يا لبولي نونو عن دعائهم أي عن دعاء داعين إياهم يا لنيني روا بولي نونو وللي كلام نونو بولي نونو وله فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول نو أكرا أبيك كمصدر ساجي كتا إلى مفعوله kata akabara kata akakefena mana boli nunu munumbe boli nunu wele boli nunu tu ka weleli bagaw utu ka weleli uta kalama awli mana wa hum andu ayli abidina lahum ayani rokrosi ube demire beke lanyini bekere hum andu ayli abidina lahum bato lekela munumbu bato owa ewa unyina lendo bato kila nunun ka batolin uta kalama fa yakunu du'a mudafa ila fa'ilihi wala du'a imbe sagi kata ate bagama bato kila nunun ka bato nunun ta kalama
يالا بكو ديوا والمفعول محذوف ولا بارك فيم دك فني من جنندو كابو يوا يالا دميرين بك نيندي وبا بك نيندي أكو الأول أبو له أكو فلوي ودي كان يودي شيلين ودام أي أندو أي لآبدين إياهم مانا بوليو باتو كلام بولو باتو لمنك بولو تاكلم أبو له من دو أي لآبدين على سبيل الإطلاق نيندو شيلين ودام كهوجا جوكا كتمي كافو باتو كلام منو باتو وتي باتو نونون كلامته mana bato kila munum be wudu bato ani bato kila munum be bato de ke wutu kalama difference be bato kila munum be bolu bato boli nunun tu ka bato kila in kalama ani bato kila munum be bato de ke bolu ta kalama difference be no nyogonche parce que fulan na imbeke ewa mutlaqa de bato kila be akera saye wulu bato ima wulu bato kela sigmbe bato la wulu ta kalama me folo ye bato kela munumbe ni mbolu bato ituka bato kalama mbulu yere bato uta kalama ni bato kela munumbe bato leke uta kalama maro ay difference ufam folo anko folo ye jumay ijon ka sage demirenka atunu nan demiru du'a ile dayina iyahu folo ye ode du'a dayina iyahu bato kala munumbe uru bato liminke iyahu bato kala munumbe uru bato like uto kalama bon fula nayin beke du'a ila abidina lahum du'a ila abidina lahum munum be bato kuye aye difference bonyo na ni tola o ko fe ankatani fento ya bena famu ila ma ulmana wa hum an du'a ila abidina lahum fa yakunu du'a mudafa ila fa'ilihi wal maf'ul mahfuz al awwal abu lahu ay an du'ai li abidina iyahu abulaghu min du'ai al abidina ala sabili al itlaq mana e ka fo bato kala munum bu bato ani bato kala munum be bato leke boruye ako doyni ala sabili al itlaq mana ka fo mutlaqa dro me ima ulu to fola doyni bato kala munum bu ulu yere bato ayo bonni nyugona فإذا قلت أن دعائهم أي أن دعاء لعابدين إياهم وجالت الدمير هنا يعود على المدعوين أن دعاء لعابدين إياهم نيوفو وجعلت الدمير هنا يعود على المدعوين ما نيي الدمير كي منهم بأولو باتو كلام منهم بأولو باتو دمير بساري كتب باتو كلام أودما سار المعنى أن هذه الأصنام قافلة عن دعوة هؤلاء إياه donc beke sisa boli nim bato kila munum ba ke ka boli nunum bato boli ta kalama folo imbe ke wode nim bato kila munum ba ke ka boli bato minke boli nunum ta kalama ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيء في الدنيا ولا في الآخرة ولما أنا أبيك كافو أو باتو كلام منو أو باك كبولي منو باتو بولي نونون تاكا باتو كلاما أبيكو مسيسا مانا أو كباتو لي منو فلي نابي بولي نونو باتو أتاون نفا جيان أتاون نفا لاغرا باسكو تادو يرو جانكو أنا فينيا أيما أباك كبولي منو باتو أو باتو بكلاو بولي باتو منا bato fen nunun ta kalama uta ka bato do donc numa bo aka bato kalama uta kalama uta do abi kuma au be barala bara min tawna fa jiya atawna fa laghra qawluhu ya hushira an-nas ay yawm al-qiyamah ni hada madon yawm al-qiyamah don
ni hada madum be faralla nyogon kan kanu lahum adaa hal almana kana liabiduna limabudina ada aw kana almabuduna lilabidina ada nako ko yomal khama do ni hada madem be faralla nyogon ka siyama keneka kanu lahum ada ubeka o majuguye aha nin fana ya labbato fonde beke ukabbato kelaw majuguye wa ubi bato kelaw ukabbato ulude beke juguye ukabbato fonyewa الجواب يشمل المعنيين وهذا من بلاغة القرآن جابوا يموني ما أبي مانا فلاين بيتا أبي مانا فلاين بيتا نيني قرآن كبلاغي مانا يوم القيامة دون أو يمونم باتو وبكا وجوغي أو فنا بك أكباتو في وجوغي مانا بك نيغون جوغو دي قيامة كنكا شاهدوا sere jumain ni ayala de labbo chogo ni ayala ni ayat do kunyere munye bonda yunkono qawluhum man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah parce que ma fo ka fe ngore wore mushriki yadowa donc sahiru fulen ni yorode man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah ni ibe fe ngole fe min teseki jabe fo kata Allah gara fa in kana mashi wallahi la yastajibu ila yawm al-qiyamah bonna kera ko ala tana ko ni ya bato be ya wala duawli ibada duawli masaila ateseki jabi for la gara fa kayfa yaliqu bi kan tastaqisa bihi dunallahi donc akakan chogodi ka dama kasina alaye ka alato fa batala ta'alluqu haula ya abidina bi mabudatihim aw nunum be diloli minke ukabbato fenna ala yo diloli nchiya mushriku be diloli min ko kabbato fenna alalu ka diloli nchiya wate foynya wuye falleji yati la badawi wadda suqi fi misra bunu seminu yem misal yaw dofo badawi oye ahmad badawi de tarigula awolo la maghribi de marok na tara shigi makka ko fi awuli la makka kana misra anale misra juma don dia tara jumala ka sugune ke misrila ka bo ama juma salli foy makala mo ma kuma fe mo ma foy kala uko niya e mo mi nyen ninke kana kan ninke kata alama foy kala me ma foy fay ni nya woli jude ko parce que woli ju kalimun korta raka boka tekelifu binna ka boka nulu ye fengo fenkala sosona ala tulu minanai ko ni ay ni nyen ninke foy makala ko woli jude do badawi bato choko fule uya bato ka far alaka afatule akakaburu be uya akakaburu be misra kera bolide akakaburu be bato yi falleji yati la badawi min bena kana badawi ma wadas uli awli dasuri fana sufi de do afana ka kaburu be fi misra nonu ka kaburu be misra mogo beta kantigeli ko yo beta damakasi ko beta dafalike uyu ka kaburu ke bole uye fa yaqulu ali madada aw aqsini madada munye ndeme ubeta badawi ka kaburu la badawi ndeme dasuri ka kaburu kata deme nyinafe aqsini damakasi tora wuli ka bonka la yughni anhu shay'a mogo beta badai ka kaburu la kata debe nyinafe ate foy nafaima dasuri ka kaburu mi beta debe nyinafe ate foy nafima walakin qad yubtala fayatihi limadadu inda husuli haja shay la bi haja shay me ako ala be sheku do la jarabi ni fenyoro la ala be sheka do la jarabi iye min nyini abe bo asirafi la bi haja shay ka soro nin fe ma nyana bode fendo nyana bora ni yorola anin ni nyana bo ko kala wonte de wa farqu bayna an yati bi shay wa ma yati inda shay farqu be nin koy nana nin koy yorola anin nin koy de yen nin koy nati
فرق بيد مثال ذلك مثال يلا امرأة دعت البدوية مسودو أي بدوية أن تحمل كافود دينتا لبولاليك كونوتا فلما جامعها جوجها حملت ثم أكاتشي يا كفنيونيا درو أي كونوتا وكانت سابقا لا تحمل كسروكا تمتون تكونوتا فنقول هنا إن الحمل لم يحصل بالدعاء البدوي بون نيرو لامبافو كوكونو من فلي كسرو كوناي مسرو ني بدوي كوللي يده وإنما حصل عنده بدوي كوللي يرو دي لا درو أنا لك لاتيك بن كونو انتارا ne badawi ma kono indama de badawi ka weleli ma kono indama me kono illa tige benna badawi ka weleli wakati ma li qawli ta'ala man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah munna ambo fo parce que ala ko aye badawi min wole ko badawi te se ka jabi fo lagara donc aye kono min ta badawi ka weleli inte kono illa tige wakati ni badawi ka weleli wakati de benna أو ياتي لجيلاني في العراق عبد القادر الجيلاني ألفنا ككبر بعراق مني على كان مغنيمان دين حاجة صالح عابد جاهد فقيه حنبلي نيم مغنيمان دين عبد القادر الجيلاني مغنيما على بطولا أبنا جنيما فقيه دوني كبغدو أبي أحمد بن حنبلي كما جهبي دلا afatulen ko fe mogode dante mena ka kola ka galon dala ku yere dambe katama qadiriyaw de be tugale ko qadiriyaw ulu de be tugale ko ngalon ku yere dambe katama ube fengo fe nke badawi ka yorola abdul qadir jilani ka kabrula barile mbuma mo nyuma de do alay ala ka jo nyuma de ala batola de do ewa sunna mogode do fana ahmad ibn hanbali kam majabi mogode do afatulen ko fera kabbato bagode dante mena ka kola ka ke fenye ayere kanyana mayala ama yere ke minya ni nyala ka jomu nyuma de abato bagode dante mena aka kola aw ibn arabi fi suriya ube ni mo min tara ibn arabi ka kaburu la suriya ibn arabi alayhi wahdatul wujudi kuntigide wahdatul wujudi ibn arabi ani ibn al arabi bi alifu lamu tekelenya ibn arabi alifu lamu tola o ye sufi de sufi jugu Cheikh Salih Fawzani ko akotabulu site minye kafiriye kulu katabulu imbo wahdatul wujud Cheikh Muhammad ibn Wahhab ko akakibari ala akakuma uye kafiriya de ko me alete seka ayere kafiriya parce que atado yala huja sera mo be huja mashama ube atado yala sa wakati ala ya ka kolla wacce ko me atodo atese ka kafira ma ka kuma uye kafiriya de ibn arabi wahdatul wujud abe wahdatul wujud do wahdatul wujud ulude ka akida ye kafira ka teme jama filile tobe ka parce que uluko كافو الخالق والمخلوق كو اوتي كوني مغمن كو الخالق والمخلوق انت مشرك كوني مغمن كو دمسا اني دامفون كو ي مشركي دي كو اي نيابي فينو فين نجيا كونو كو ابي الا نيند وحدة الوجود ولوي الا دي لي الا دي ساي الا دي فلي الا دي سوي الا دي وحدة الوجود نيند ko damfe ko ne nya ko fengo fenne ko ni nya bala be ala ko ka fo dammasa ani damfe ko te wahdatul wujud ninde al hululi lu fana be mi faragu jumambe wahdatul wujud ni hululi ni nyogonche al hululi ulu ye dammasa ani damfe ulu yo sabati ne ulu ke qad hala al khaliq fi qad hala al khaliq fi makhluq alhululi ko ala bede ko damasa be damfe umbe ko me ala jigina ala donna damfe kono mana hululi fana ko nimpie ko ala ba ko pie min fule ni ala ba kono ulu ala ba kono hada made ala bi kono ala jigina kono hululi yuninde ulu ko damasa bede damfe umbe de ko damasa inde jigina damfe kono
الهلولي هلولي النندي من وحدة الوجود كنو كوني دم مساني دم فندتي كو أبي على ابن عربي يولد كان يماي ابن عربي بودكا لوحدة الوجود ما في الجبة إلا الله يعوذ بالله أشغله دلوكين من با كنا كو فويت دلوكين كونو ني علاتي ما أنا لي رهدي علي كو فويت دلوكين كونو ني علاتي علي ركه وحدة الوجود ابن عربي ألتم بنندك وفنك كبر بسوري شيري سوريا عليك كبر به مغو بتا دميني علي فنافي فيستقيس به وبتا دمك سنا ككبر فإنه لا ينتفع ولو بغي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد نين كبر تيجي منو فلن نو مغو بتا دمك سنويه وتسك فوين نفا hari ni mɔgɔ kelen ni aw dɔ la kelen ni jɔra ye ka k'u wele fo ka taa kiyama a si tɛ se k'i jaabi a foyi tɛ yen n'a bɛ se k'i jaabi wali ajabu annahum fil iraqi a ko kabako ye juma ye ko minnu bɛ iraqi yaquluna indana al husainu olu b'a fɔ ko husaini ka kaburu bɛ olu fɛ husaini bɛ olu fɛ fa yatufuna bi qabrihi u b'a ka kaburu tawafu ويشالونه وبا دلي كواكو كما كو ينبو وفي مصر كذلك مصر فانا كو كلندو مصر كو فانا بافو كو حسين بيولوفه كبرو بيولوفه كو حسين ككبرو وبا توافو وفي سوريا كذلك سوري فانا وتشكو كلندو ولو فانا بافو كو حسين بيولو فانا فيه فوشنو ككبرو بي وبد من ينافي وبا توافو وهذا صفه في الأقول والدلال في الدين نيني ايوا ايوا فندم باليا دي ايوا حكلين تانيا دي نيني ايوا فيلي دي نيني فنا الدين لا بارا من فل نيني فندم باليا لا فندم باليا دي دو حكليلا فيلي دو دين لا ولأمة قد لا يعلمون في الواقع ما أكو ايوا جماعتو كل ولود جلجي تسكا ولود جلجي أني هرا نمي ولود جلجي لكن الذين يعلمون من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء مجلجو بجونكا ما نجمع ويا من بجرو نوفي لا هلا لا أنت ولود جلجي مدوني كفاك منون بولا نو بين نكون نون دو ومن غير العلماء أنا هري منون تدوني كفاك من نو بين نكون سكو دو nuba ke ka ke oka jalage be wulude ka ulu mun ba ka jama fili o ka doni ke baga munun be nun ko kalama ani munun be nun ko kalama har ni doni ke baga utere jalage be wulude ka wala wakati sera ya insha Allah mam ibn al-arabi alif lam de be ibn al-arabi alif lam be min tala waye malikiya de waye faqihu de maliki alif kitabu dilaire ahkam al-quran ali ibn al-arabi ani ibn arabi utekelenya ibn al-arabi alif lam be min tala waye maliki ganka de waye faqihu de waye mugo nyuma de waye maliki kama jabi mugo min fulenye ibn arabi ninde wahdatul wujudi على دبوكا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التوحيد. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.